Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Katika mjeri amtantara marbele imam anisan zani ya cika imam marmalaza fanyana cika insha Allah zani andiyara kam imam ana kirai imam ash-Shafi'i an suna mnanane Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i yutinanayan imam ash-Shafi'i anisani nambaya ni Ahmad ibn Hanbal kena chanaju imam ash-Shafi'i mtuva mnazavana beaucoup nambani imam ash-Shafi'i yuzan ka apaisement ni vatana imam ash-Shafi'i istiraka tagaza tamni imam ash-Shafi'i istiraka nati zani imam Ahmad ibn Hanbal anisan imam Zainalaza fa imam ash-Shafi'i tamni istiraka beaucoup imam ash-Shafi'i iznati âge de 54 ans imam ash-Shafi'i iznati fa imam ash-Shafi'i anisa nazula zenawi zaza intelligent zaza we nitia eska poésie we ni sanzavtsentieni imam ash-Shafi'i poésie zani iskata izamlani izmiaka ni cheval naz izmi jiji izman poésie zani man jiji zani izi iskata ni sulna ntano anao mahava mtanana eza nambaya nza ava Makka Deuli bukona ntama anao ava Makka ava mfuki hin nambaya nza ava mfuku Abdul Manaf nambano tamnazi anao zani ava mfuku nino mispamna sallallahu alayhi wa sallam imam ash-Shafi'i zani izmanana we lien de familial zani amni pamna sallallahu alayhi wa sallam zavatika imam ash-Shafi'i iznino mankayin fana kevyan pamna sallallahu alayhi wa sallam kwa nambano tamnazi anao tanura anao maintia poésie bukono mahe poésie zani fa andama exploiter atova zabitsa zeni awanatinzani dinti kena no bukuto imam ash-Shafi'i zani is commence ntsakaya kazani fa halalana zani imam ash-Shafi'i rahimahullah rahmatahu al-wasi' izan kofa commence na yin Qur'an win tamnaji is commence na din tsakaya kazan fa halalana zai fanomi la mayefa imam ash-Shafi'i la din tsakaya ka fa halalana les conditions fampiana tamnule mtakaye mtak stylo fali kaye ndek stylo tsinanana fa yin système zenaton kofa kaye ndek stylo tsinanu izani ni sanwe tsul manakarina isa nino baba natis vuteka bugo kwaza ni simana nino moyen zando ina atoni imam ash-Shafi'i izmande amni place we famunu anulo umbi famunu anul bengi desmangala tawla fala ma 20 tawena jiti abi tawlan hen abi zan ina ndina ton kaya kayinazi izbuko miaz kama de manantunulwe we man charbon ale namdeze charbon fa sileno labina ton stilo nazi yu conditions ena ndeni na ni imam ash-Shafi'i zava isfitsakayen fa ala nazeni izmande mianata de yino tawlani yu kayinage de charbon ton fanwatan fa izava samandal misleza ni izava imam ash-Shafi'i zani izava mfianani marbe leçons hazuni nefa ni tawlani tsima vitamano ajabi jusqu'à ta imam ash-Shafi'i soit namtana na ajabi izava ntsano amjezani izi apaitika nantsano zana ajabi yu izvumieza kanino mano tsazan leçon zan kaze fenanino fenan imam ash-Shafi'i rahimahullah rahmatahu al-wasi'a amni condition eskafiana bugot kamila mayefa imam ash-Shafi'i ne âge de 13 ans il fait maîtriser poème is maîtriser ni mu'attan imam Malik yu fan maîtriser ni imam ash-Shafi'i imam ash-Shafi'i rahimahullah rahmatahu al-wasi'a izan yanata tamni manampezna mao imam ibn Hajar Asqalani izim laza fawi imam ash-Shafi'i yanata tawamni 17 sheikh
Manam-pahaizana zany mpampianatra. Anisan'ny mpampianatra zay voalohany Imam Malik rahimahullah rahmatahu al-wasi'. Io anisan'ny ino manam-pahaizana nenan'i Imam Shafi'i be. Anisan'izany koa Sufyan ibn Sufyan, anisan'izany. Anisan'izany koa Muhammad ibn Hassan taminazy zany nenahy, anisan'izany. Maro be le mpampianatra zay nenan'i Imam Shafi'i fa telo zany anisan'ny mpampianatra zay malaza zay nenahy zany Imam Shafi'i zany. Imam Shafi'i anisan'ny raha tiany koa resaka sport. Anisan'ny sport tiany zany resaka hoe flèche, titifitsy flèche. Bakeo tsy vitan'izany koa anisan'ny hoe mitaingina amin'ny cheval. Ata misy lay zany azon'izy fa expert loatra amin'ny cheval. Ata izy miaraka tsabon'ny cheval izy tsy mitana aby. Io zany anisan'ny ino zavatra ny tiany Imam Shafi'i. Antsika mijery maro zany hoe cheikh zay nianarany Imam Shafi'i, maro manam-pahaizana zay nianarany. Fa misy anankiray zay koa hoe tontonazy, io nianarany hoe ilmul farasa na koa azo lazaina hoe physionomonie. Tao anatin'ny 6 mois zany Imam Shafi'i nianatra zany fahalalana zany taminazy. Antsika amizay ino ma le fahalalana io amizay? Anao zany mizaha olo fo direct fa hainao hoe karakory toetoetran'olo ty, karakory reaction'olo ty. Imam Shafi'i sy nianatra raha iny, nandeha fianarana azy taminazy. Le tambotry 6 mois izy amin'ny lalina andeha hody izy, andeha hody Makka. Izy mahita olo hoe nambany ohatsy ma zany ampiariko amin'ity le leçon nianarako, ampiariko amin'ny lehilahy ty leçon nianarako, azy hoe mizaha izy karaha ty de fa haiko. Imam Shafi'i izy komansy mizaha lehilahy zany izy mizaha zany olo ty olo matetiky, nambany olo ty nino olo matita. Le Imam Shafi'i nahita izy nanantony tsy moramora izy mivola tamin'olo, za mahafaka hébergenao mipetraka aminao 3 jours satria amin'ny arabaka zany le fipetsahan'olo anankiray amin'olo zany io tsy mihoatra ny 3 jours. Nambany za mahafaka mipetraka aminao 3 jours fô. Nambany olo igny tsy mahino anao via mipetraka aminaka. Gaga Imam Shafi'i, ha dikan'izany fahalalana nianarako iny tsy dikan'izany andany fotoana fô. Olo ty karaha mandreza tsara nefa nianarako tany tsy karaha ty. Imam Shafi'i nidiso tsy moramora. Imam Shafi'i hoe possible izy ty mety mbo hiova hevitsy, mbo hiova réaction anazy. Ino nandalo? Le anavy tao izy nisahiven'ny olo iny tao le tompintsanina amezany hany tsara, hany farany tsara. Gaga Imam Shafi'i hazala. Bakeo namezany zavatra fisotro tsara. Nambany Imam Shafi'i possible fo toetrinazy ty bakeo boakany. Le andra haliny navy nambany olo iny taminazy onao vahiny ty, fôtony mbola tsy hainy izy Imam Shafi'i mbola tsy to mbo tsy endriky imam. Onao vahiny ty andao anao mandeha nino matory ambadika ao. Gaga Imam Shafi'i le place atoryany tsara lavitsy mandilitsy le place atoryandreo. Nefa izy vahiny, nambany hoe tsy mahino nda anao mandeha matory ao. Nandeha zany premier jour, nandeha deuxième jour Imam Shafi'i zany izy commence hoe fa dessus zany izy hoe le fahalalana itsakayako eny tsy dikany. Nandeha 3e jour tambotry iny le fipitsana amin'olo iny, Imam Shafi'i zany commence nirasadia nambany hoe mangatadala anza fa tambotry zany 3 jours zay mipitsako amin'olo ty. Nambany tama nambany taminazy, anao ma mihevitsy fa za io ma zany piasan'ny levenao am'le teny fahatsika hoe piasan'ny babanao fahatsika zany hoe mihevitsy za hoe piasan'ny babanao zany. Gaga Imam Shafi'i na ino? Hitanao va ny olo taminazy hanina hoaninao igny valerany 100 dinars. 100 dinars hanina hoaninao igny. Bakeo rano nisotronao taminaka le jus igny valerany 20 dinars. Bakeo tsanina an'izanao io valerany 400 dinars, io fianao aminaka 520 dinars. Tokiky Imam Shafi'i nangantany Allah merci am'le fahalalana zay namezanao za igny. Hitany tsy maty antoka izy nino am'le fahalalana zay nitsakainy. Zava io zany isan'ny fahalalana zay nitsakainy Imam Shafi'i rahimahullah rahmatahu al-wasi'. Imam Shafi'i
amle dingany fianarana maro zay nataony, amle fitsakarana fahalalana maro zay nataony Imam Shafi'i. Hitantsika fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala tsy nahambelambela izy fahatany. Jusqu'à ta zany Allah subhanahu wa ta'ala nampanao izy zany mpanakarena, manana. Fa le Imam Shafi'i izy manana, izy tsy nanadina olo, ngo tsy nataony ambany. Andraiky Imam Shafi'i zany izy mandalo amin'ny namany. Nandeha namangy namany anankiray zany Imam Shafi'i. Le izy fa nandeha namangy namany igny, reo miresaka. Vita fampiresandreo zany Imam Shafi'i zany nilaza taminazy hoe zao fandia. Le Imam Shafi'i izy fa miboaka amin'ny trano zany. Imam Shafi'i tonga cheval. De nambany Imam Shafi'i taminazy mba mitengena koa anao ambony cheval nakaty. Olo iny zany navy nitengy ambony cheval Imam Shafi'i. Nambany Imam Shafi'i, za mahita fa cheval ty venanao marina. Hitako aminao zany pozinao ato mety amin'ny cheval ty. Donc ameko anao cheval io andesinao inao. Zava le malalatany Imam Shafi'i. Io ka exemple antsika niany ty, exemple hoe amin'ny fiainantsika io zany, olo anankiray manana tomobile, nataontsika Mercedes, nataontsika hoe tomobile hoe nouveau modèle jiaby igny. Aia manao zao ty niany ataontsika tomobile fanaovanao couche-nao, fanaovanao mission-nao jiaby. Na avy anao mambara olo midira koa anao atin'ny tomobile nakaty iny, boko mambara venanao tomobile naka fa ameko anao. Karaha zany le cheval tamin'ny vanim-potoana Imam Shafi'i. Anisan'ny zany koa anisan'ny toetrany Imam Shafi'i koa. Izy zany mandeha mamangy namany zany, kamaradinazy, izy milaza amindreo ino mazavatsy tianareo hoanina, sakafo tianareo hoanina. Aiky mety milaza za mankatia karaha zay, za mitia zavatra karaha zay, sasa miteny za mitia zavatra karaha zay. Ino zavatra ataony Imam Shafi'i boko? Eo jiaby teneny anareo zany invité neo aminakandihina. Le reo tonga agny, eo zany gaga mahita fa hoe zavatra jiaby zay nitenendreo igny, iny hitandreo hoe nino sakafo zay hitandreo aby latable an-trano Imam Shafi'i. Zava zany Imam Shafi'i ata izy zany manana, izy zany nino tsy mitsahatsa manome amle asoavany zay nameny Allah subhanahu wa ta'ala izy. Io anisan'ny nino fomban'ny Imam Shafi'i, izy anisan'ny malalatana Imam Shafi'i. Boko tsika miresaka zany maro firenena maneran-tany manaraka zany fampianarany Imam Shafi'i na hoe Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah rahmatahu al-wasi'a. Anisan'ny koranan'ny imamtsika io izy milaza fa hoe ny fahalalana ambana ohatsy zao tsakarenao amin'ny zaka mafy, tsakarenao mafy zany, volana fa hoe anao zany mahazo kely aminazy. Fa ohatsy ndraiky nambarany zany anao zany tsy hoe tsy nitsakaraka mafy, tsakaraka kely, volana fa anao zany tsy azonao aminazy iny ambany. Dika tsika zany mila mano ezaka mafy amin'ny fitsakarana fahalany zay tsika vao mahazo le nino le asoavany zany fahalany zany. Anisan'ny resaka zay nambarany koa, fahalalana nambarany io zany tsy voatery hoe ianaranao par cœur, anao miantsezy par cœur jiaby, fa fahalalana zany anao zany hoe fahalany zay zavatra nino, le tena fahalalana ba zavatra zay miasa aminao, io le tena fahalalana zany, le zavatra miasa aminao io zany nino zavatra ianaranao. Io koran'ny imamtsika zay. Atsika mijery koa imamtsika taloha izy tsy manan-katao fa izy motivé mitsakaka zany fahalalana zay. Jusqu'à ta izy nino, izy manan-katao, izy mbola mitsakaka, izy mbola hoe manampy olo koa. Ka tsika mbatamy Allah subhanahu wa ta'ala mba anan qualitény imany zay nisy taminazy zay, mba anan qualitény fitsakarana fahalalana zay nisy taminino tamin'ny manam-pahaizana antsika io. Tsika mbatamy Allah subhanahu wa ta'ala mba ameny chance mba ahazo zany fahalalana na hoe mba hianatra nino fahalalana zay nino zay nampitany imamtsika io.